Pondelok 27. júlia zaňatí zo zjavného komunálneho podpríjemstva Ruskom porezovali konári i povinimali starý čeriaky u parku, a neškaše vinimalo dotirvali betonský ploči, že by še poznejšie uľala nová drážka. Plan, že dokončiť vinimanje tých betonských pločoch, već bude šalovac i rihtanje podloji za betoniranje i na sobotu še počne betonirac. U stvari na sobotu počne i planirame i zakončiť betoniranje. I već čekame da nam pridu išće kandelaberi, to sme naručili z opštini Kula, da nam obezbedza išće 3 kandelaberi z 2 sijalicami mocnima, že bi še tot park ošvicel. I že bi tot park bol jedno bezpečné mesto za naših najmladších graždanov, za naše djeci, že bi še im očuval tot park i uljepšal. Organizátor tej akcii Mesná zajednica Ruský Kerestur, vyvodzač robotoch javne komunálne podpríjemstvo Ruskom u sotrudníctve so cerkovným odborom, dobrodzečným ohňohasným družstvom, Združením rybároch Koľak i Združením mladých Pakt Trutenorum.